Daga mga tao nga wa pa kasabot na atay tugang mo ginhawa usahay maghuot kung pasakitan tanya mo pa kung mabuwagan kaya. Move on, move on, move on. 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 Nagdahon pa ka, siya kayo mo balik. Di na mabalik, uy sa una ba nga babalik. One night chance bye, ato na lang ning itagay. Pinuntagay, kahibaw na tatanan. Basta gug mag-iatay. Basta gug mag-iatay. Basta gug mag-iatay. Basta gug mag-iatay. Atay, giatay. Dagan na nga buwang dagan nag-suicide. Sa una habit ko maghikog tungod ra sa babay. Abin na kung dili na ko kaya-kaya di ay dili solusyon na pagpakamatay maong. Move on, move on, move on. 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 Ako gani pila na katuig, sige pinaabot niya kaiba kung okay na siya ron. Magkita ra daw migo siya kay Castono. Nanasyan ako dapat nakakahanap buhon. Sakit pero kailangan na akong dawaton nga wala nagkawan ni paglaom. Magkaugalingon di na ako nilaron. Di na ako nilaron. Huwag na kung ani mo suporta na lang. Unta magmali pa yun ka sa imong napilian. Ako okay ra, basta di ka pasakitan. Bitaw okay ra, wala ra ko nasakitan, yeah. Move on, move on, move on.